أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Tekrar ses tonun düştüğü yere dikkat edin arkadaşlar. Sesi tam düşürebildiğiniz zaman okuş güzel olur. Sesi düşürmek lazım. Dikkat edin, bir daha okuyalım. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Cennete değil. Nunu kunnesini tam tutmadığınız için bu sefer bunu uzatıyorsunuz. Fe innel cennete de dikkat edin arkadaşlar. Tekrar. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Tekrar okuyalım. Düzelmedi yalnız. Tekrar. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Tekrar biraz canlı okuyalım yalnız. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Tekrar. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Kaf harfine dikkat edelim arkadaşlar. Önce nefes ses tam kesilip sonra kafı okuyalım. Yoksa kalkıra oluyor. Min zikraha olmaz. İki tane sıfat arka arkaya. Şiddet sonra rahvet ve hems. Min zikraha yani nefes ve sesin tam kesilmesi lazım. Aksi takdirde doğru okunmaz. Tekrar. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Tekrar güzel tekrar. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها. tekrar. إلى ربك منتهاها. Ra tam as ile okunması gerekir. Ra orada elif mukadder olduğunu düşünün. İlâ rabbike yetmiyor yani sadece ra'yı kalın okuyup rabbike desek yetmiyor. Aynı şekilde aynı zamanda asisiyle okunması gerekir.
İlâ rabbike yalnız uzatmama ya da dikkat edelim. Tekrar. إلى ربك منتهاها İnnemâ ente munziru men yahşâhâ. إنما أنت منذر من يخشاها Tekrar. إنما أنت منذر من يخشاها Tekrar meddi munfasıla dikkat edelim ki ses tonları değişmesin. Tekrar. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها İlla da uzatmaya dikkat edelim. Bir de ayşiyeten şeddeyi tam yapalım. Tekrar. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Tekrar okuyalım. Yalnız dikkat edelim arkadaşlar. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Diğer sureye geçmeden buraya da bitirelim. Yalnız biraz daha zamanımız var. Bilal sen başla bugün okuduğumuz yeri. Ve emme men khafe sona doğru. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Ve nehen nunu biraz uzattığın gibi. Ve nehen nefse ya da ve nehen nefse uzatmadan tekrar feinnel cenneteden başla. فإن الجنة هي المأوى Hiyel me ve bir de hiye kelimesi biraz akıcı ses tonuyla okumak gerekir. Fe innel cennete hiyel me've hiyel değil hiyel me've tekrar. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها Fîme ente min ihfa ön taraftan genzin ön taraftan çıkması gerek. Karın olmasın. Bir de zikraha nefes ve ses kesilsin tamamen. Tekrar. فيما أنت من ذكراها El tek bir de biraz daha dikkat et. Tekrar. فيما أنت من ذكراها Kaf sesinin tam net çıkması gerekir. Devam et. إلى ربك منتهاها
منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا بلتك tam çıksa كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Nefiden sonra illa kelimesi geldiği zaman genelde hemzeyi sert bir şekilde lama vursak ses tonu daha güzel olur. Lem yelbesu illa. Beytullah sen oku. Aynı okuduğumuz yerden. Ve emmâ men khâfe mekâme. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Mekâme rabbihi ra tam karın olmuyor yalnız. Devam et kaldığın yerden. فإن الجنة هي المأوى. Cennet kelimesini şöyle okusa da fe innel cennete cimin una sert bir şekilde vursan sonra şeddenin bütün şeddeler aslında öyle okunur. Ve orada sesi tam düştükten sonra nun ta son hecelerini okuruz. Güzel olur. Tekrar فإن الجنة هي المأوى. me'vâd me'vâ dudağını öne doğru uzatıp vav'ı dudağın geri kısmından çıkarmaya çalış. Türkçedeki V'ye hiç benzememesi gerekir. Tekrar فإن الجنة هي المأوى. devam. Güzel. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. Zikraha, zikra nefes ve sesin tam kesilmesi lazım. Ondan sonra kafı sonra şey yapıyor. Tekrar فيما أنت من ذكراها. zikraha ra tam kalın. Geç devam et. إلى ربك منتهاها إنما Dikkat bir saniye. Tekrar İnnemâ bunu uzatmaya var. Dikkat edin. İnnemâ değil. إنما أنت منذر من يخشاها. Ra kalın bir de idgam algına da biraz daha duralım. Munziru men yah. Tekrar. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم Bir يوم daha. Keennehum bunu uzatma. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Duhaha güzel. Salatin sen oku. وأما من Tekrar ihfa değil tekrar. وأما من خاف Tekrar مقام Salatin tekrar nun tam belli olsun. Ve emmâ men khâfe وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Bu heceleri tane tane söylerken harfleri uzatmayalım yalnız. Yes'elûneke anis, yes'elûneke anis hafif bir şekilde uzatılıyor. Yani ağır ağır okumakla birlikte heceleri akıcı bir sesle okuyalım. Tekrar. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. Bugünkü de yeterdir. Zamanımız yetmedi.